Kebaik jangan keladaan kam meja service chin room long sure मेरा बाइक ना पूरा चेन निकालना है नया वाला ढालो. How you feeling bro? Full sarang. Pick up brake kalau alat. Kani ka performance bangalap bau ayo new chain kedai ba. Pick chain ki batmai ki long ni. Oh पैसा नहीं है. Duplicate ढालो मैं. मारे ऐसे किटिंग road मटा. Lablok. Lah kam sobang tau chain. Boleh si buat, ha? Baik kerja ini. Amdan man hira ban side ini ka baik nama ka thut la tek ban taru. Ba tu pat ni sukum do. Baik. Itu binat tu. Itu lah mai lên, tu lah sarang lên. Di apa kamu tu ni sukum do. Apa kate ke jebok ni sukum do. Kenir ni sukum do signal aja asli. Thai. Tukum nu paralok bro khajia lang angit bro khajia syaitia kranti. Mentah kasih kumpa fly ke baik jangan keladaan kam meja service tambah haka jinduk melalui plus beling akan melaban wan penmi ki video durki spesial namar ba ke baik jangan ke third plat and plus ngam dan bisa re bansna ya ke baik te bansna hiru kapor ka bor ka duna dia te mentah kasih pat kedi bangal ayo tulap menen te mentah kasih ngayo bangan le pasna no ya ke baik kumpa fly bangla pit ni hang tu khamat tak bau cien room long sure tadi ini signal rila aja an kidang buat mau kum ka mobil ki break si ke blang ada hi ban le pada ngam dan bisa pada mentang an let no shaka karkhana jong u ba yu any guesses ka jakashna baik ka baler ha hapo laban ka badan te any guesses hot bakor ngilishu bakor te bakor udi bang as pasna baik lalu pensuahi mana kani ka pasna baik lang hujuru te baju and bakor kini ki arngot ki mechanics ki ba si pen baik yang te bakor bala legend te mentangin lech dukan jong bakor te porlok mentangin adan ha kani galanti ngam tip kani galanti sino ngai rhino or whatever te ngadan hang ni kani ka surak sibil hang ni ketika lar beli selaban ngalejno selaban te ngam tip balik ibu igini hak ti menurut wan Rahul Gandhi iya lah betul tangguh moment of truth nga Superman ba enam dan nga Superman ba enam dan bun ki brio hang tu po karkhana jong bakor namar ba kadi satde and plus ki bun ha ki riders ki balik ban pha shna bike bi ha bakor namar ba bakor also is one good mechanic ham ais signal tu bom dan signal lila dia mentang ini apa kani ma nani narat kelas ya akhmat tak kon sekaman kani kemas jonggi muslim hang ni kani Shurpi College kali tibun baik tibun mentah lah apa ya dukan bakor ti kat ni ki baik kidan पीती मेरा बाइक ना पूरा चेन निकालना है नया वाला ढालो लेकिन टाइम लगेगा कोई बात नहीं Bakor, how you feeling bro? Good bro.
Tiba koru day one of the legendary mechanics tiba si snabike sini silong ti fisia dari si pak ban snabike bahkan ler siya ka bike ti sobha sini selaban sini sa Sherpi College pinsi i gani ga garage yung iba ko hang ne bari ba koru ibu pung khwai dok kha ti fila ban lik sa ka pung khwai dok kha kha snong yum ta sumer dai ha sumer dan ka pung khwai dok kha thì cái nào bên lấy để phi qua information ấy so với bài chuyện hàng nhé cái learning phần kita thì cái sa dựa chính thức thì cái bài nghe lại anh thấy là đi party cho bên na thì này đi PT na cái bài cho mình ta cái bài là sẽ anh ra biểu diễn full sarang pick up break kalau alut agi kawalan sprocket bi khotom nah pura khotom mentol ju ni ben sumar ni nek kasi artayo Rang lan yang piti pen khut niu chien pura sarang gitu ini apa itu pura link jam gitu Tiêu ni kan di tau brass chain kham sedung menyu stock kham stang menyu kham sedung ti kani ka performance bangalap bau ai new chain ke dei ba u kham khan ka pick up pada ka top end ka duna am ti wi ki bagi ubiang baik pada ha ka baik nga ti long kam ta namar ba news sprocket na din duna benyat ki ong kini ki benyat ki duna ti kada ka klan tang acceleration bat kanika pick up ka klan bat ka top end kaduna itulah yang du pedok mantra ni Zeno ya uche Yamaha genuine parts and accessories lepiti tiun di original me stock jong ka Yamaha hi jong ka MT hi ti balik aku change yang show stock namar ba ngalap ba uni urolon nganyo mantan dan sau popra teli binyan ti uni ula ban kham bon le se ti pe ngatrai ula ban kham bon hi hai sunflower teliu dan ti beling aku ban change yang show new stock namar ba house stock kahe kani ka top end kam dan top end raduni kam dan top end raduni brass chain bang use bang lak kliang manda ti utu brass chain mangalap ba foot gear tang sispa san ka speed kalakut ti kat ba tu stock pat bau dan sunflower teli banyak ti sispa khandai kanang foot gear ti kom ta kat kanang option beling aku ai ka top end namar ba daya highway ka climb acceleration nga so baka engine kan ka anha and dan ka bike kam dan pull ra so di nakada UTU chain mana kan ye ngala change but clutch plate but nga mud baka la thut ke engine pada kat ka jingla sumar ka jangaya ke engine kam syam la dan kene kam syam la dan kene ka jing thut te mentang ngala lap ba ude na uchain the next video ngan sepen is na ni fisia bangan test ride ya kan ka bike jong adu ni uchain ba menta te sepe ke difference sang to ma telak andai sprocket bertamai nak mat pe kicin ki bertamai ki long gumne ki dan gani ka grease powder kumna ha am tip ki long kai tang ba ka sidwan gumne pe ki long butut kumna ha ti ka budang long gumne judan kamera ban ai kani ka mobil ne kan anything any loop kanu ka umpanyang ba pan butut ucien 4 dan kamera kat budang long gumne ban sat ya ka bai dam sudan man re namar bol le thut la ucien amar dengan saja makan ka baik kan khut ka baik ucien unjabo te msta te mentang la yo pandai biang du ni ucien te sendap nani hilit sat pan no te mentang pandai biang du ni lok jong urolan kamsuk dale service biang sai sien namar ba uni chain lock jong uni original jong Yamaha wan ra du chain lock wan begitu berbit klam be kum tu nek nan kum tu te mentang yo ai biang du chain lock jong uni chain berem ni Roland देख तो आगे का लेकिन खाली एक हम करेगा पैसा नहीं है मेरे पास
आगे का करना है या नहीं पीछे का करना है, आप देखो, आप खुद देखो। पीछे का करना पड़ेगा। आगे का ठीक है। और ये मास्टर सिलेंडर भी बहुत जल्द से हम चेंज करेगा। हाँ, ये तो बहुत ख़राब हो गया, तो पीछे का कर लीजिए। ओरिजिनल कितना है? 1000। ओ पैसा नहीं है, डुप्लीकेट डालो मैं। नहीं ओरिजिनल डालो, कहाँ डुप्लीकेट। sementara manchis dan new brake pads जोंगा खत्म हो गया। खरीद करना पड़ेगा। हे मैन, अच्छा से देख। आप जाएगा पीटी खरीद करने के लिए? Teo piti habli kiet ya brake pad ke jonga namar bahang nem dan stock show habani mare skipping road. Teo piti lawan khai ni kiting road manta lamara kitia ke jonga. Teo rang ikap hang tai. Teo manta brake pad bar ketika signal ni try benchna. Kalau ke jing change ke brake pad. Right. Abang jadi empat road. Naya wala brake hal dia. Ketika jingru ban ke brake mai baka previous brake ke jonga kala ima tibu golden tinang si kali la pau buan ha dia mentah perompau su namar ba la shock ke brake batamai kana ban mete mentang ini siu signal dan original wala kitiam tira ke gama di ni ka dik 200 judos Teu 2 pro la thit signal thamai te ai no enga ni signal pada bas bidi original namar ba kitiki aftermarket jong unie kim da bhare ki lang sap kloi te bat unie pro di original wala te babok mare sa kiting road mata ban liwat washer. Oh my god, washer दिखा ना, washer हाँ रुखा 4 थू होने से दीजिए, ये दीजिए, थैंक यू। हाँ block why this block, why so much block like this, so embarrassing। डबल स्टैंड से मारना है भाई। Bakar, thank you Jadi ini kita ki washer piti कितना चाहिए बोल। इतना सारा क्यों इसमें मार्केट में Thì cái bike ngam ta là đập lún ngala phalia ka signal kiliang chain mat khamat bat den sprocket ka brake pad na den te long khalai spa san phau te manta shwaban sion test right chwa pakor test करेगा। हाँ là kham so bang tau chain main problem ni te riu chain hi bla ai problem yang ala kan sengi syo te mentah ka bike la ada blood sa stang jing jabo hi te ala kamen ba at least chain bo main do ba ka brake hi ba pendek makor thanks man bye see you ma bless you bon ha ta takrana di banjana ha dia perlok ngiladap mentah basna ya ka baik dia mentah ngidan kam stang melit saja ka baik pada dia perlok da fikwa banyak fasna baik ru uba kor they one of the greatest mechanics shane chapo Shillong kani hani halaban tenga ala aslam ba manado mga ti de kani ka baik hi bon sien mga shilet bi ba kor de ngashilet how ba kor but how ujo 99 youtube filai itu ka video barem kumban suya keren ya ujo baja uba kor
di mekanik bela experience ba shna na du ki engine na du na dang sedang te ujo pat kelong mekanik hagono guru kam ulong mekanik ba usit smart banyak baik silong very technical te long kam ta usit labmiet ban shna hi usit experiment hi be ya ka baik la dia te manta pro la kala mekanik and plus ka difference jong ba kor ba jo kalong ba ujo ride artat kum tu and then udah usna baik kamtam ya ka handling lay I would highly recommend la fi ko apachna ya ka handling te I would highly recommend yo jo 99 ma but then ada you te gini ki engine gini ki di fi pachna ba kor ulong hi te menta uni uchien ka benefit jun uchien kalang ba ka dan higher top end ma mut ka kham he high speed tu te ya kata bangan tes bangan pen i biang efisiensi sisian ngan sa pen i hakawi ka video mo kala bandai ka next video ne ka next video te saya ipe ikini ki video ski jonga mana ka por but bhai sa saya pe ikini ki video ski jonga mana ka por but ngapan ma pro ifi bangam dan kata consistency bangan bo video sani ha YouTube namar ba kalong ka kam jonga ka kya plat ka te plat te most of the time ngam jiyo ara bangan shna video like atip hi ban edit video bajrang te ka bampor hi also menta kidang de ki por slap ye ngam yo are menta bangan li right bhai ai yo shna video area te kut ka shong yeng ba and plus hadien ka tu pre ka baik nga ka thut uchen thut lut kat badan te even ka mobil ruk la dan kam ban change kala along very necessary bangan change ka ni ka mobil but the only thing is that I am broke bro why I hate getting road so much block te kubli shibun bifla api ya kani ka video ka jonga ka bamta kasi tenga ngit scam ba fi pe ya kani ka video dei fila sutana di ai bat fin salit try ban visit hai bakor namar bakor balera ban sna baik ma kan mama te kubli shibun in sia kan do par hakawi ka video. Thanks for watching this video as always. Signing off. Cocktail Rides, peace out, see you on the next video.